Oh. Mega nih. Kacau, sampai gak butuh kacau. Di gue. Aku baru dia sama pupuk plastik. Oh, Bantu-bantu lingkungannya. ya, iya makanya tuh kan. Paci-paci teralangnya. Ya. Dia keren suku ini gak plastik tatar. Nah, itu api mau jama suku. Anu je basi je kasih paku je lele. Oh iteri. Barang deh itu do bawa tuh na tahu Ya. Bawa tuh na. Nah, ini kerati. Iya mega nih wadi timba. Iya. Dia gak bisa. Tiba-tiba apa sih? Ba, Terus kan? Itu betul lo. Padu ko anu, pabur. oh minta mau pulang lah. Ba, namanya. Iya pulang. Awas ba. Iya. Kamu biaro pengalaman lah. Oh, Pak Bur. Pak Bur. Oh, pengalibas sih. Pengalib plastik. Apa tuh? Kacau? Kenapa? Ke plastik kumya balu je. Oh, Anu je Pak Bur deh. Ke plastik ku cedek me balu. mikir itu ya. Ay. Gasak bumelin na yan ko makini. Hah? Mako tambah-tambah cedek. Lalu sak na. Deje na ta pinun na di ba. Maka kasih talau pulungnya ke. Taruh ni oleh ko di masak bu. Nah, Oh iya. Panero? Masak bu, taruh nih masak bu. naik ke sepu, agak bawah. Ketuan na anggota aku ya. Anu je basi-basi je mereka timbang wawasan. Ay, do basi taisangan aja. Ini itu ya. Tahu sak bunanya. Hah? Ada nih timbang. Kalau sabar dah. Iya. Iya, ala di pada. Ayo. Kacau. Masak bunang itu. Iya. Ambil. Nih, Kasih kasih banyak. Nasi upu. Kalau sak bu taruh nih lopagan narak ko. Dimasak bu. Nah, terima padai. Iya. Terima kasih. Si banyak Pak Sama-sama. Bur. Habis lah. Iya. Jadi, ini kok lisa sarna itu. Iya, kan jolo belai. Mana satu pernah basi lang eh. Ada mulai jolo. Aja nah. Ada. Oh, sudah siang Pak. Supaya pada tulis jolo lah. Hai, yo. Coba. Ada enggak aja sih itu niat Bang. Jamai. Oke. Lah. Sabar dulu Kak Meja yuk piru. Dulu ya sih. Loh. Arwenti, motor na. Iya. Sili no matindro. Arwenti. Pwede lang kau tinro lah tu ele takar duga. Kawan. Terus dua masuk na.
Ay. Hindi kasi aja na yan. Wah. Bisa paman rayu. Yung karan ko. Ay. Rotit ko na yan. Ning tanya ko. Ay. Hindi ko man, ray ka pa. Foto ko nyo. Man, ray. Iya, bro. Tahan na. Iya, bro. Marami no. Angkat tuh kacung. Tugai ko kacung. Mam bolo ka. Di ko capuri minum aku si bawa roti kunang. Boleh kanan bal dia taruh ko. Ama leman rai. Mau campur mana? Tanya itu ya malay. Di ka peta men malay ko tanya iko. Si pa dua mi kunang ye. Ngari na gato. Ay de. Iko malay. Tania. Iko. Tania. Iko. Tania. Kalau gitu, kalau mau dicala mana kali ya betul? Kacau nangin pabulo bawa mi. Kali sih apa sih le? Iya lo kacau. Disak makaraga pabulo bami. Wah, kenapa pelo dia pelo? Wah, ini tuh masih pelo. Kenapa pelo? Ay, kaya kasi yan ang ipilok ko eh. Lamido si malay pilok ko. Yolo sapay. Mido! Oh, Mido! Asuh ko dyan, sinapa? Malas mo sa pakakacong. May ko si bolo ka. Ay, asuh ko ba dyan, Jolo? Asuh ko ba Jolo? Ay, asuh na Jolo? Adulo ni. Ay, asuh na mi, sinapa mi? Adulo. Ay, asuh na! Adulo. Ay, asuh na Jolo? Adulo. Ay, asuh na Jolo, sinapa? Ay, asuh na mi. Uy, mahal ni ko kacong. Hindi ko dyan maler na, bro. Tanya niya mahal bukin mana nang bro. Ay, ito ah. Ade awis ka kada putar bro. Ay, Bro ka. Hindi nga natin sa malag. Na siya awis sa. Mata, sipu. Iya. Apa kau betul? Ya sudah dia. Sudah. Santai-santai kau gitu. Iya. Agak play itu ya. Minum masih baru tiga. Iya kong ka. Bipar mas gua si ba minuman na. Di kanjak-kanjak nang kapa pilok na. Tenang no. Kepilo eh. Sampai gratis sih di sini. Kaya naman pilo. Pero nalamig na ako rin. Matinroy wala eh. Para pilok ko na di si bangku. Apa pada di ita. Iko aja pe malay yan niya. Ano na nalamig? Ano na nalamig? Ay de, matung kami to malay. Malay.